Ku makuru mashya kuri Papa Francis ugowe n'ubuzima. Vatican rero yatangaje ko Papa Francis ari mu bihe bikomeye nyuma y'indwara y'ubuhumekero yamufashe, bikaba byatumye anakeneye umwuka w'inyongera ku gipimo cyo hejuru. Ni ukuvuga ko ari mu byuma bimwongerera umwuka. Kuwa gatandatu rero tariki ya 22 Gashyantare 2025 Vatican yemeje ko Papa Francis w'imyaka 88 arimo kumererwa nabi nyuma y'icyumweru amaze mu bitaro bya Gemelli i Roma. Ibi ngo byatewe n'umusonga wibasiriye ibihaha bye byombi, wongeraho ikibazo gikomeye cy'amusozi y'amaraso n'igabanuka ry'uduce tw'amaraso dufasha kuvura ibisebe. Abaganga bavuze ko yari yagerageje gukomeza imirimo ye, ariko ubuzima bwe ngo buri kurushaho kugenda bubatera impungenge. Nk'uko byatangajwe n'itsinda ry'abaganga bamwitaho, Papa Francis aracyari muzima kandi ngo afite ubushake bwo gukomeza gukora, ariko uburibwe afite buruta ubw'ejo hashize. Niko abaganga batangaje. Aba baganga kandi ngo bafite impungenge ko uburwayi bwe bushobora gukomera kurushaho, bikaba byamuviramo indwara y'amaraso ikomeye cyane ngo ishobora guterwa n'umusonga ukaze. AP News ivuga ko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Vatican yatangaje ko Papa Francis atayoboye isengesho rya Angelus uyu munsi ku cyumweru ku nshuro yaryo ya kabiri yikurikiranya bitewe n'ubuzima bwe butameze neza. Itangazo ryahise ritera abantu impungenge, cyane cyane abakristo benshi ku isi yose. Bamwe batangira kwibaza ku hazaza h'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Iri wakomeje kubona kuri screen ya televiziyo yawe ni itangazo Papa Francis yasohoye mu mwanya bashize mu gicamunsi cy'uyu munsi, avuga uko ubuzima bwe buhagaze ndetse asaba abakristo gukomeza kumusabira. Nubwo ibihuha by'uko uyu mupapa ashobora kwegura bikomeje gukwirakwira, Kardinali witwa Pietro, umunyamabanga wa leta ya Vatican, yavuze ko ubu icy'ingenzi ari uko Papa akira neza kandi ko nta cyemezo cyihutirwa cyafatwa kuri ejo hazaza he. Kiliziya Gatolika n'abakristo hirya no hino ku isi barakomeza gusabira Papa Francis uri mu bihe bikomeye by'uburwayi. Uyu munsi amakuru ya gospel ajyanye n'iyobokamana cyangwa ajyanye n'imyemerere katuyahere ku muhanzi Josh Ishimwe wambitse impeta umukobwa utuye muri Canada, bamaze imyaka 3 bakundana. Josh Ishimwe ni umuhanzi ubarizwa mu itorero rya ADPR, ariko ukunze gukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu njyana ya gakondo. Abamuzi benshi bamuzi asubiramo indirimbo zakunzwe cyane mu ndirimbo za Kiliziya Gatolika ndetse n'izindi. Yambitse impeta rero umukunzi witwa Gloria utuye muri Canada. Ibi byabereye mu Bufaransa nk'uko urimo kubibona kuri wa munara waho muremure. Ni impeta yambitse umukunzi we kuri wa gatanu w'iki cyumweru turi gusoza. Ibinyamakuru bitandukanye byamugandije, akaba yavuze ko uyu mukobwa bamaranye imyaka 3 bakundana, ariko ngo bari baziranye na mbere kuko ngo biganye mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ibi byamenyekanye cyane ku munsi w'ejo kwa gatandatu ubwo Josh Ishimwe yapostingaga iyi video ku rukuta rwe rwa Instagram, aberekeresha amagambo meza y'igifaransa y'imitoma agira ati: "Shima Imana buri munsi yakohereje mu buzima bwanjye, rukundo rwanjye uri gitangaza cyanjye." Abakunzi b'uyu muhanzi Josh Ishimwe ndetse n'inshuti n'umuryango bivuze ko mu minsi mikeya iri imbere araza kubaha ubutumire bw'ubukwe bwe n'umukunzi we. Ishimwe Joshua wamenyekanye cyane nka Josh Ishimwe ni umuhanzi uri kwigaragaza cyane muri no minsi, anakunzwe mu ndirimbo zitandukanye zirimo n'ingi. Reka twerekeze kuri korali Shalom, imwe muri korali zikunzwe cyane hano mu gihugu, ikaba ari korali ibarizwa mu itorero rya ADPR Nyarugenge hara mu mujyi. Yateguje igitaramo mu mpera z'iki cyumweru birangiye ishyize poste hanze iteguza igitaramo gikomeye yise Shalom Worship Experience, kizaba iminsi 2 muri uku kwezi twenda kwinjiramo kwa gatatu. Ni igitaramo kizaba ku itariki ya 22 na 23 Werurwe 2025. Iyi ni korali ifite abakunzi batari bake ndetse yaherukaga gukora igitaramo mu mwaka wa 2023 muri Nzeri aho bujuje BK Arena. Bongeye bagarutse bari guteguza igitaramo bafite mu kwezi gutaha, gusa batangaje amatariki ariko ntibaratangazaho iki gitaramo kizabera. Niba bitangaza nabyo tuzabibabwira. Ni korali yakunzwe mu ndirimbo zitandukanye ndetse zigikunzwe na n'ubu, zirimo iyi yitwa Iravuga Bikaba,
uravuga bikaba wategeka bigakomera. Mu Rwanda reka nkubwire ko hagiye kubera igitaramo gikomeye mpuzamahanga cyiswe Geda 25. Ni igitaramo kizaba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu, kizabera muri BK Arena. Ni kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha. Iki giterane cyateguwe na IF Geda hagamijwe guhuza umubiri wa Kristo ku isi hose mu masaha 25 yo gusenga no gutaramira Imana. Igiterane gikomeye kigiye kwakirwa n'u Rwanda. Kugeza iyi saha abazakitabira bariyandikishije ndetse hamaze kuzura imyanya yose yo muri arena yaruzuye. Muri iki giterane gikomeye mpuzamahanga kizaba kuri wa gatandatu hazaba harimo abahanzi batandukanye bazakiririmbamo, harimo abo mu Rwanda ndetse n'umuhanzi Tim Godfrey wo mu gihugu cya Nigeria wamenyekanye muri iyi ndirimbo. Hazaba harimo kandi n'abahanzi b'abanyarwanda barimo Aime Uwimana, Fabrice Namaya, Krizonda Singwa, True Promises, Apostle Apollinaire ndetse na Jeannette, Prosper Nkomezi, New Life Band, korali y'abana yitwa Watoto yo muri Uganda, wongeraho kandi Himbaza Club n'umuhanzi wo muri Nigeria nakubwiye. Muri iki giterane hazafatwa amasaha 3 aho isi yose izaba ireba ibirimo kubera muri BK Arena, n'ahandi masaha hazerekanwa uko bizaba bimeze mu bindi bihugu n'ahandi hose hazaba habera kino giterane mpuzamahanga. Ni igiterane kizajya kiba buri myaka 2. Ibi bivuze ko kizongera kuba mu mwaka 2027 aho kizaba kitwa Geda 27. Aya makuru reka tuyakomereze muri Nigeria aho umupadiri witwa Jude Mwonkwe ashinjwa gukubita no gukomeretsa umwarimu w'umupfakazi w'imyaka 50 witwa Morin akoresheje ikiboko ngo kubera ko yasabye kongererwa umushahara. Iyi ni inkuru iri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane muri Nigeria aho ibi byabereye no hanze yayo, dore natwe turimo kuyivuga. Ibi byateye imvururu aho abantu bakomeje kugaya uyu mupadiri bavuga ko adafite indangagaciro z'abapadiri kandi ko atarakwiye gupfusha ubusa icyubahiro afite. Amashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yerekana uko uyu mubyeyi w'imyaka 50 witwa Morin Ikeola arira cyane ubwo yerekanaga ibikomere yatewe n'inkoni yakubiswe n'uyu mupadiri. Uyu wahohotewe akomoka mu gace kitwa Anambra, ni umwarimu wo mu ishuri ribanza ryitwa Angel riherereye ahitwa Ifitedumu, ni ishuri rya Kiliziya Gatulika. Uyu mupadiri rero witwa Mwonkwe niwe muyobozi mukuru waryo, ni directeur. Nubwo impamvu nyayo yateye iri hohoterwa itaramenyekana neza, ariko raporo zimwe zivuga ko uyu mupadiri yahohoteye umupfakazi kubera ko yamusabye kongererwa umushahara, hanyuma izindi nkuru zikavuga ko yamuhohoteye ubwo yarasabye guhabwa agahimbaza musiki ku masaha y'inyongera akora. Abajijwe impamvu padiri yamukubise, uyu mugore yagize ati: "Yamoye ubusa pe, yaje avuga ko nakoranye inama n'abandi barimu kandi mu by'ukuri ntabwo nigeze nkoresha inama iyo ari yo yose. Yasohoye ankubita ikiboko n'umujinya mwinshi avangamo nishi. Namwe nimurebe mu maso hanje, mu mugongo hanje hose n'amaguru yanje yose nibikomere gusa." Icyakora umupadiri ntigeze ahakana ibyo ashinjwa, gusa ntigeze anagira icyo atangaza kuri iki kibazo. Naho muri Afrika y'Epfo imamu w'umutinganyi yishwe arashwe. Ni mu gihugu cya Afrika y'Epfo habaye igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyahitanye uwitwa Muhsin Hendricks, umuyobozi w'idini rya Islam wamenyekanye cyane ku isi kubera kwiyemerera ko ari umutinganyi. Uyu mugabo w'imyaka 57 y'amavuko akaba yararashwe n'abantu bitwaje intwaro ubwo bari bamuteze mu modoka ye hafi y'umujyi wa Gebel. Uyu imamu yarayoboye umusigiti wo mu mujyi wa Cape Town aho yahaga ikaze abayisilamu bose cyane cyane abibasiwe n'ihohoterwa n'ihezwa nk'uko tubikesha Face of Malawi. Urupfu rwe rwateje impagarara aho abaharanira uburenganzira bw'abana bahuje ibitsina basaba inzego z'umutekano gukora iperereza ryimbitse kuri ubu bwicanyi. Nubwo Afrika y'Epfo ifite amategeko ateye imbere mu kurengera uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina, ihohoterwa riracyabibasira ndetse bivuga ko riri ku gipimo cyo hejuru. Imibare yerekana ko mu mwaka wa 2024 habayeho izamuka rya 15% ry'ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abana bahuje ibitsina muri iki gihugu. Naho muri Ghana, Perezida John Mahama yashimiye Prophete Sowari nyuma y'ubuhanuzi bwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Perezida wa Ghana yashimiye umuhanuzi witwa Telvin Sowa nyuma yo kumusengera n'ubuhanuzi bwe ku matora y'umukuru w'igihugu muri Ghana yabaye mwaka ushize 2024. Uyu muhanuzi yakiriye intumwa nyakubahwa Perezida wa Ghana witwa Mahama
nyuma y'uko ubuhanuzi bwe ku matora ya 2024 bwasohoye bwabaye impamo. Icyo gihe Perezida John Dramani Mahama yegukanye intsinzi ku majwi 56.5% atsinda Mohamud wari umukandida wa NPP wagize 41%. I bring you greetings from His Excellency the President John Dramani Mahama. Uyu muhanuzi nawe yashimye cyane ubutumwa yagejejweho n'intumwa za Perezida wa Ghana, anashimangira ko Imana yakomeje kumuyobora mu buhanuzi bwe nk'uko yabitangarije AP News. Aya makuru ngiye kuyasoreza i Vatikani ku makuru mashya kuri Papa Francis ugowe n'ubuzima. Vatikani rero yatangaje ko Papa Francis ari mu bihe bikomeye nyuma y'indwara y'ubuhumekero yamufashe, bikaba byatumye anakeneye umwuka w'inyongera ku gipimo cyo hejuru. Ni ukuvuga ko ari mu byuma bimwongerera umwuka. Kwa gatandatu rero tariki ya 22 Gashyantare 2025 i Vatikani yemeje ko Papa Francis w'imyaka 88 arimo kumererwa nabi nyuma y'icyumweru amaze mu bitaro bya Gemelli i Roma. Ibi ngo byatewe n'umusonga wibasiriye ibihaha bye byombi, wongeraho ikibazo gikomeye cy'amusozi y'amaraso n'igabanuka ry'uduce tw'amaraso dufasha kuvura ibisebe. Abaganga bavuze ko yari yagerageje gukomeza imirimo ye, ariko ubuzima bwe ngo buri kurushaho kugenda bubatera impungenge. Nk'uko byatangajwe n'itsinda ry'abaganga bamwitaho, Papa Francis aracyari muzima kandi ngafite ubushake bwo gukomeza gukora, ariko uburibwe afite buruta ubwejo hashize, niko abaganga batangaje. Aba baganga kandi ngo bafite impungenge ko uburwayi bwe bushobora gukomera kurushaho, bikaba byamuviramo indwara y'amaraso ikomeye cyane ngo ishobora guterwa n'umusonga ukaze. AP News ivuga ko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, Vatikani yatangaje ko Papa Francis atayoboye isengesho rya Angelus uyu munsi ku cyumweru ku nshuro yaryo ya kabiri yikurikiranya bitewe n'ubuzima bwe butameze neza. Itangazo ryahise ritera abantu impungenge, cyane cyane abakristo benshi ku isi yose. Bamwe batangira kwibaza ku hazaza h'ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Iri wakomeje kubona kuri screen ya televiziyo yawe ni itangazo Papa Francis yasohoye mu mwanya bashize mu gicamunsi cy'uyu munsi, avuga uko ubuzima bwe buhagaze ndetse asaba abakristo gukomeza kumusabira. Nubwo ibihuha by'uko uyu mupapa ashobora kwegura bikomeje gukwirakwira, Kardinali witwa Pietro, umunyamabanga wa leta ya Vatikani, yavuze ko ubu icy'ingenzi ari uko papa akira neza kandi ko nta cyemezo cyihutirwa cyafatwa kuri ejo hazaza he. Kiliziya Gatolika n'abakristo hirya no hino ku isi barakomeza gusabira Papa Francis uri mu bihe bikomeye by'uburwayi. Reka tunagane ku musozo ngo usigiremo iyi ndirimbo yitwa Barimigisha. Ni indirimbo ya korali ijwi rirangurura yo kuri ADPR Gisa ururembo rwa Rubavu. Njye nitwa Eska Fifi, komeza ukurikira iki kiganiro kikuryohere, turaza gusubira mu kanya. Barimigisha nona barabara noneho barimigisha yose bagero barimigisha nusigerume niwibagirwe ibindi Imana yakoze, tekereza neza ibuka neza. Barimigisha nona none bara subiza amaso inyuma ubarimigisha Imana. Barimigisha Imana ibyo yakoze birenze ubwenge bwacu. Barimigisha Imana nukuri ntusige n'umwe yarakwambitse urabibona. Tekereza neza uburyo yarinze umuryango wawe, tekereza neza uburyo yarinze abana bawe. Amafaranga utunze n'Imana yayaguhaye, amashuri wize